Nuer malakal nyam kanaz dialan content bar waisne bakal yang guasame ka Nuer online TV channel biya kamal ka jan guasame che kaler me bumbum gur kono banaling lerin konin chitwo ka great apnal state and wale kam SPLM IO kan SSPDF ka kwiko randan in chitwok bana full report ka jan ler me bana jeling ba gurno beje ladje kelio ko do badan in chitwok je ki ngum shoda lat no ka kore beje kwen nyok to English ka do badan in cha gor ke je but kenyam chana jeling ka thoknath ko de kon mandan twok de kon ngach no kam kume SSPDF kan SPLM IO mentere which ka greater apnal state ka kwi korin konen chodian lat akan kono ni amare ler kana me mi jiram jidit goreje en go gender subscribe ko der notification bell der je twany men ban link en yam akan kon ne to gan lere me la SSPDF mentere which ka pagak ka mayut chapotian ka war re which ka pagak ne ko ne che jen chala no ka SSPDF dol jane kan ko ne che jen che ruin kwaltian ka war ko do badana chalat ke je shi doni ne kalkel ala de ni ji kotoria kan ji dot kamal kan adam ka pagak ka pagak antama ka do badana chalat ke je ci de tin ko kien ci ruin bar and many mandana talk ka mayut kuele laman talk ka pagak wa ci ka me di ci kan ga ban pin antama shanga jang mata ka jan pagak mo ko do badana chalat ko kan ci ga dual katin ko lat ko rodin re which ka juba gwada dana ci kormi di talk tin gwada chaji SPLM IO chaga mak tiang je kan ci shu dual ban go dong mu ka lebon gwata mo dong de o mak ka ko kan duar chabe jalong ka ki ka point yen ci kan shu decide no bik jen kan ci jen tele ma chalel ka ci ka rokal ka wer kan ngach ci ka wo na me jen an gorno de yen len ka nyam kwana ben gwasa me ka ler dana gor kon leng de ka great apnal state of course my would ping great apnal state but report yen tele kor mi ci twoktin burane kon ka do badana ci kor ci twogoje ka malakal ko kujimi banje chulinkel de ni kirma yadit kene de ni dr yeg machar re which ka great apnal state shi kenyen la shi korche rum kam dien shala do shi kume ne dangro shi kurum en walare which ka tongo panyikang kanti na me dorte adjen goda na rum koten chawra jamo shalat en 18 tere which ka tongo ka great apnal state en wo shi koromo chirum shala no kane tin nyen en wini ke nete cha kwante shwal ke unified force ngai konji unified force ke dende konde shalin ka kuma SPLM IO kene kuma de kirma yadi la SSPDF kene den content ci clash ka kam dan tikitin wachi koromo chirum chukan koromo chukan jaga jatitin an gwasame waken chicken kuma IO chicken gwan enwo shaka mak ki ji SPLM IO me kamon chan jo me chan nyemeling ba chan nyemeling kel ka to dana chicken lat gwasme شكرا راديو تمازج بالامس الساعه 11 بالليل هجموا القوى يقال تابع الايو هجموا على القوه بتاعنا في المعسكر قبل اسبوع كان قياده الجيش ديفشن 2 كان رسل اشاره انه القوى المشتركه اللي كان تم تكوينه ينسحبوا يجي ملكانا عشان غرض تصليح فكان القيادة بتاع الرايو أدى الشروط إنه إذا قوة انسحبوا لو انسحبوا أنها يتم الضرب عليهم بالضبط ده اللي حصل أمس امبارح الساعة 11 بالليل هجموا على المعسكر بتاع القوة المشترك وانسحب منه القوة التابعة للحكومة Ramroy gwasme shwale deng jo angok jaram tan la acting governor jaram dan kwerka tema ke gwasme ko kwang shorale kan wore which ka great apna state kamalakal jaram dan la acting governor tema and wudar payen jawra linga gonye ji SPLM IO en wo kanen konan to ko kore kem kanamo gwada dana chaji unified force chagalatin ji unified force ke ken din konan shal ke national army tin kontin de kulat gwat kel ko de kan kor kon to de kan kul kapchong wachi garu den dagan wini shi kor mo che to kala kor mudit no to ga kamne de ni SSPD avla de ni kem yadi ken de ni dr machaten karo dana shalat de ni SPLM IO shi ken to chi ken ga jojrar cha de ni SSPDF cha ka joj cha ga joirar an gwas dan tigitin
ka cha chigering ka kuji waka malakalo ne ka do badana chalat waken chi jian ka tonga chicken ring gwada dana de kan rodian utoten chiku mayo jalar no mu ka wo ka malakal ka do badana chalat kije ken bine malakal bine mak mu kuma SSPDF wo ka malakal bine mak bine dak raidan chicken lat shawere kuro mom jitu ko kam unify force chala do shane ri shop karo shakanak tilla SSPDF ala dini SSPDF ne ro shakanak watan ken shakar yaw ka dor ko do badana chalat kije ko jena kormidit wa shakar yaw ka dor kume SSPDF mentere which ka ruweng ba ruweng administrative area wa ci kuri nyogon jeng bo an winimi ci SPLM IO ba shaka maka wa ci ka joj ka do badana chalat kije ne me roñ mi chalat en wo ci SPLM IO ci gottati ci ka yuhan match correcting content charo lad re which ka juba wa ci SPLM IO ci kan me ci kan real ka en wo bi kan yen ka kuma ko ci kuma ci goruno be yen ka ji SPLM IO ano gwada me men bana kulelinga go ala panyi kanti jente kapana state te kamala kal kanti ka nosis kana balet kanti jen gwada dana to toten shirime shaling me shangano wo koru wo to be beje longane den content ka great apana state special janglan konon winimi ka ta dane ken calculate jen wo dor be beje ka do dana shaling ka jam jen mukuen lenga wude mema paro jente no ne content maka na ka ji SPLM IO chawra mo chaja kwen aken men to gwasa me men biya kula ngach ka correct lat ko rodien tine biya ngaje wona ne ala ji SPLM IO ke jen gwas me ko ngai kenen wo sha randien chaja yen ka lokir ma yadi lugo lonye je tele ka choice den wo bigo rodien gang ko kir ma yadi de jen dana gore agenda na goren wo bi kor mo be tin ko gwi jen wo be SPLM IO be gatiam ko ken tele ka kwer ko do bana chiro da lat gwada me ala SPLM IO tintire wecha ka wurjok okay chiga jen chiga wo ka southwest ka malakal ka changa diok runwang wa en wurjok point wa edung SPLM IO force wachi dun unify force okay chalan yeno chi SPLM IO chi gejenten karunwang kachi wo gwan mo kwaike so gwe geje en wo ken dong be ken malakal be ken o yan maike go the content SSPDF tin ka do badana chalat SPLM IO commander mentre wika panal wa kana jiko dong da kula right commander le rode katin konen chalat akume akirma yadit duno man to gwasame ajeno chi SPLM IO chikan gorno bi karien gang ka do badan de goren gang ka je ka do badan chalat gore je no beje kwen ya ka to english ka do badan cheben ka je biarun chu palpin clashes have broken out between forces loyal to South Sudan opposition leader Riek Machar and government troop in Tonga Panyikang County according to a local official. The fighting in Tonga involved the Sudan People Liberation Army in opposition and the South Sudan People Defense Forces, both part of the necessary unified forces. Panyikang County is located in Upper Nile State, in border Malakal County to northeast and Balit County to the east. It also bordered Pariang to the west, Jonglei State, Fangak and Pigi counties to the south, and Sudan to the north. Upper Nile Acting Governor Deng Jo Angok said that on Wednesday morning that the clash began late on Tuesday. It is believed that SPLM IO force within the necessary unified force attacked their colleague from the SSPDF at the camp in Tonga at around 11 p.m. on Tuesday, Deng said. شكرا راديو تمازج بالأمس الساعة 11 بالليل هجموا هو يقال تابع الآيو هجم على القوة بتاعنا في معسكر قبل أسبوع كان قيادة الجيش ديفشن 2 كان رسل إشارة إنه القوة المشتركة اللي كان تم تكوينه ينسحبوا يجي ملكانا عشان غرض تصليح. فكان القيادة بتاع الآيو أدى الشروط إنه إذا القوة ينسحبوا لو ينسحبوا أنها يتم الضرب عليهم. بالضبط ده اللي حصل أمس امبارح الساعة 11 بالليل هجموا على المعسكر بتاع القوة المشترك وانسحب منه القوة التابعة للحكومة
He explained that tension had risen after the SSPDF Division 2 Command ordered its force in Tonga to move to Malakal for armament. However, the SPLM warned that any withdrawal of SSPDF troops from Tonga would trigger an attack. Last week, the SSPDF Command under Division 2 ordered the unified forces, those aligned with the SSPDF, to move to Malakal for armament, but the SPLM IO stated that if the SSPDF withdraw from Tonga to Malakal, they would be attacked. This is what happened. And our SSPDF forces pull out of the camp after yesterday's attack, he said. Deng, a member of President Salva Kiir SPLM party and head of Upper Nile Security Committee, say preliminary report indicate that at least 2 SSPDF soldiers in Tonga had been killed, with others fleeing to an unknown location. The deputy governor also reported an attack on a government army unit stationed in Wungkur near the border with the Ruweng administrative area. Our SSPDF forces withdraw from the Wunkur Unified Military Camp this morning, and their whereabouts remain unknown. After leaving the camp, these forces are part of the necessary unified force, but the SPLM IO troops remain in the camp. Separately, SPLM IO troops withdraw from the Warajok training camp, southwest of Malakal, on Wednesday morning. The Warajok camp is exclusively for SPLM IO forces, not the unified force. The information we receive is that the SPLM IO force withdraw from the camp this morning to an unknown location, Deng say. SPLM IO commander in Upper Nile could not immediately be reached for comment. Upper Nile State has experienced heightened security tension following the White Army takeover of a military barrack in Nasser, which resulted in the killing of an SSPDF general. Meanwhile, near Juba, clash were reported between SPLM IO and SSPDF forces at the Rejef Training Center this morning, a day after fighting broke out in Gunalet and Rambur Center west of Juba. Name agenda and shalat. Nyok men biangai ke jen gwas me chalat kirma yadi boy echola mal ba de kula nong ya ka korgan metot ko be information ba kon kolak ba kul nong yan bi atemal. Bye bye.